میوانه که میه هجایه ناف کلیچ او سروک کمالا کارساز و پیشساز نفدولتی لباجار مرسینا باکوری کردستان گلمه بریس ناف دماتا باش به ایده کرم بحث سردانا سرک وزیر عراق بستانبول جوین دیگل اردوغان بکن گلو و دوی توقیته دا دوی دمه دا تو چه آد نرخینی به سردانه ام ريز و حرمتي خوش خبرتكارين كردستان 24 و تماشاوان هجا ردگن راستی هاتنا محمد شيا السوداني زحف جرين جبوي تركي جبوي تجارتا نقبة تركي وعراقي ونزانن 22 نيسان جي رئيس جمهورية ما رجب طيب أردوغان هاتفو هم بغداد هم هوليري ونهاجي دو يكي هيبا يازده باشبخاني عراقي جهاد التركي يعني براسي اف جلكي جرينجا جوي نقبة تركي وعراقي جلكي مهمة ونزانن دناف ولاتين جيران ودار دوري مدى هفكاري مي بازرگاني هري جرينج عراقا 2023 يعني 20 مليار تجارتا نقبا مو عراقي هبو از باورم ايسال 25 مليار جوية در باسكي تجارتا نقبا مو حرما كردستاني وعراقي سعيجي جغيني ويجي بروجيكا ريا پشوچوني يا تركيا مد بقالقما يول بروجيسي بروجيكا جالكي جرينجا جالكي مهمة هم جبوي عراقي هم جبوي هرما كردستاني هم جبوي تركي يعني او بروجا وزانن 22 نيسان وقتيغو رئيس جمهورية ما زيارتا بغداد كر لبغداد وزيري مي ulaştırmayı ve Irak'ı ve İmarat'ı ve Katar'ı imza kırın. Yani o proje gelki muhima hem jboy Malego Çin'e Japonya Hindistan'e varı ser Irak'ı ve ser Harama Kurdistan'ı ve ser Türkiye her Avrupa o gelki muhima ona ويا دوا جبوي ريا خطا ترانسيتي لسر عراقي يرو دولتي عربة يعني جبرجو سوري قرتيا تجارتها ما حم سر بحريد به يرو او ريا عراقي جوفبي او جلكي مهمة çünkü يرو فروتنا مي سعودي عربستان أردن يمن قطر إمارات أو حمل بريكا بحريت شيء يعني أفريكا بروجيا ريا بيشوچوني وإن شاء الله هدف 2020 حتى 2030 خلاص به وزانن 1200 كيلومتر دمر يولي و1200 كيلومتر بلي بريس ناف يعني بلي اوقات بحث كثير يا جيش بيدانيك وبندر فاو يا بصره بتركيا وبريا هرما كردستان جريده دكاتا جهانا روشالات تايبتي ولاتين كندافي هميه بريا تركيا بولاتين روشاوا وجريده ده بحث كثير لما بحث بيوندين هرما كردستان ديجل تركيا بكن درزين كن دولتي ابراهيم خليل هي سرزيري هي زيت هي دوسه درزين كن درجه نف دولتي قاپي هنا قاپي نف دولتي هرما كردستان ديجل تركيا لفي علي جلو روشا ابوري بي غوارنا ابوري چاواي يعني ايرو نقابه مو مثلا ايرو تجارتا ما بسوريا كيما تقريبا نزيكي ده درجه مهنا نقابه مو سوري اما نقابه مو هرما كردستان عراقي بس خابور ابراهيم خليل ثانيه ام او درجه دي هنا اما نت ترانسيتن ام تخوازن او هر دو درجه جي ببنا ترانسيت سعري مازن دواره هر نورن çünkü çunuhatın zahf muhima İro خابور dünyaya da belki yek emine gozedet şغله yani kapasite ve na tşibuya mecburi dergahna nu naqabama ve harama Kurdistan dergahna nu govagın
او يعني بتخوازن جو او درجه گونها بكرنا فقط نت ترانسيتن انسان شنوتين وعربي بچوك شنوتين ام تخوازن جو جيرو بيدا دوا درگه هرا درگه نقابه و هرما کردستانی سیاری مازن جی تجارت چه به مال کرینو فروتنا مال جی دوا درگه هرا چه به یعنی او هر دو درگه جی گوبنا ترانزیت زحف مهم مجمره و ایرو براستی گلک شرکتی می لهرما کردستانی و العراقی تشغلن هم شرکتی می نقلیه پیشسازی سوکیاتی هم متحده ما گلک لور نهات شغل هم هربا كردستاني هم قلق باجري عراقي بريس نواف هلبتا نها برسكتن هي برسا بيفاجا چارسريا برسا كردان لتركيا توزاني جيم ايكش بنامين گشكرنا ابوري پیش وچونا ابوري هبونا اشتيا جواكي هبونا بنجيه نبونا شرع كواتا اف بيفاجا چارسريا كوتي بحسكرين لتركيا بگرمي تايبتي چارسريا برسا كردان تو چاد بيني گلو بو پیش وچونا ابوريه evet taşan mafahaya taşan giringe bir giringi betavar girtin. براستی ایرو یعنی یک امینم تخوازن گو تجارت ما پیش بکوی و دورا گو تجارت چه به زنگینی چه به بهتر دوستانی چه به بهتر آشتی چه به yani ایرو ام تخوازن گو ناف دولت مسلمانه سعیده آشتی هبه ایرو دولت مسلمانه براستی ایرو قلق سقندی هي مثلا نقابه الفلسطيني لبناني يعني ام تخوازن جو اف اگر ان شاء الله چارەسەر بێ و ڕۆژهەڵاتە ناوینجی پێش بکەوێ ڕۆژهەڵاتە ناوینجی وەکە دەوڵەتێ بەسێ پرسا کوردان کەین لە باکووری کوردستان و لە تورکیەن ها لە نسبینی ئەست و بەهاوڕا بە کوردی تاوین لە کوردستان 24 پرسا کوردی جودالوان هەموو پرسێنتە بەحەزکردی بەریوان هەموو پرسان هەبوونەنها بەحەزتێکردن دوور ji şer ev pirse bête çareserkirin ji bo karsazan ji bo berîkê ji bo rewşa aboriyê ve taçan gelû giring e taçan pêwîst e piştevaniya vêkê bêkirin. Ya birastî em dixwazin ew mişkuleyî çareser bê û zanin di wextekî Tirkî de em bêjin çözüm sürecî barış sürecî tiştî zehf xweş bû çend sala ti însan nehatine kuştin em dixwazin ku ew dönem dîse vegere ew dönem were îro aşitî tişkî xweş e îro barış tişkî xweş e îro mişkule heye înşallah yani ez bihwerim ser vê mişkulê zaten Devlet Bahçeli anî ziman înşallah di wextekî nêzik de dixwazim ku yani ev çareser bê ev pirsgirêk çareser bê înşallah. Wele birês naf Kiliç serokê Komala Karsaz û pêşesazên Navdewletî li bajarê Mêrsînê mêvanên bû gelekî spas.